Ike vai pu dan hi decision hi 3 bila ko na involve pa ta kai sa separate administration chu ke lo pi chop separate administration hi 3 bila ki panita hado student association chun tua ITLF ada pang won kom ding ko all tribal student union manipura president akatuwa ma president hinanoya ko nakan na to wa ma ko at suma ko na 3 bila ko na chu at sum khat ka so wa 6 schedule be mu te ding separate administration yan ki pancho SA ti 2023 jawa ki pan hilo picho 2015 lang ah hichilai ha to 3 bila chu UPFK no yong WhatsApp Facebook UPFK no yong Joint Tribal Union Manipur ZTUB case spokesperson ina open letter kana pi ucho hichi kana po na kana head zeniwa wa amtalo PTS get all defense bu hin say len hin zeniwa kana kiho wa chaina amhon majo si movement na kili dio thi wa ko lo ba ko na chu boy nong te pana hicha ko na chu nam ki ti ken kata san lo eso group ki thoi ya tu cho SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu to champura ka hung leng kadop kada thamai pan sa de he ki hong kun ding ni ya chu hang san ta in le lo chan ding yong na ko poi pudi chu ta te ben ka se ngai manipur ke lo ding a soi ka yu hi eso group hon ni pi bolong a hi thei poi he conflict hi conspire bola umami o si ai kai ko ai kila sa umahi ipa hi kamu chin ja chu na ke hi kana emotional lo cho ja ni pi ko ma ka se nom cho lesson lan tau te i thi manu hi tuni ni kon SAUT mo hi yong ni hem khat hi na i cha zong tabanga min ai gen lo wa min ai respect ding hi ai man dik ni ki nei ma sat ngai cho englo kuki warong chu kuki rising hilo kuki rebellion na akhelwa kuki in ki hon ami pi convince lo ji wa a China biren ngo thu cho recognition paper biren cho chu pa chatalu hila amo zo biren cho sei se no wa song ko khet ke o cho na mi pi ho chu nei the ya hi le thudi pi ham chu tai pi ham le sit ki vai hom dan pi ham ko luiten thudi chu ta cho ye te ti advice ka pi no me all pe chu bang ba la yin chu kimu thei cho ji chu Indian constitution bu ya kum khat na sanga chu popular government install de chu ahi wa nga chu mi ho MLA som ho chun popular government on ki form la ka pan diu hi ti cho mu cho amu wa chu ni pi ja het mu cho mo hin ipitin het Muhammad ti ai le tu a jong popular government BJP in claim about la ki form hi cho popular government na pangui cho mo hi cabinet minister hi lo wa nga chu popular government na pangui cho third me ni apana PNM cha to pulet pau chu biren cabinet council of minister hi cho ama ni chu president rule hu nya ko na chu by default la machama biren ni ak resign le chief minister ki resign le adang jo si ki resign cha hi jo wa chu ahong ki resign hon thu hi kumni wal chu pulet pau to PNM cha chu cabinet biren cabinet na manipur sarkar ra chu na to cho sei le thei ahin sei le mo wa SA to na Union Territory demand to anchok puluan sen puyen het mo wa ita sen mo wa PR hung pa na chu apai ti wa thau no ma chai ta cho le PR hung kum khat chai kitna PR sunga chu Manipur integrity ke lo ding ti a hi SOO group ho kita te UPF ke non so hen kai chi ale SOO group hon chu sei tem ti no wa an sei thei mo sei thei mo chan explain wa bar paita hi time Manipur government out to point vai ma Manipur government no ya chu Ashok Kumar in representative tripartite chu kai tho chu president gul sunga ale Manipur integrity ke loading chu condition number 1 here Manipur integrity ke lo hela negotiated political settlement negotiated ki ti chu stakeholder zo si zaw ding cha ki ho chu settlement ko di ki ti chu ale hi chi ki le sa tan se ma sei to wa mi pi ta san ki to chu mi pi ni ta san zo wa to hi popular government hong ki form ki na hi le gohat ki a ding tu meeting tiu nampi working committee tiu kukizo council tiu I pizza chan se le ahi tam ta mi pin ki nem taim lai to wa chu pi hong so mi ti ai le Manipur sarkar ki form de tai BJP MLA ho ki ko committee le ai mi MLA sa gi yong cha ga tao chu aga za wa hi le deputy CM ama hi offer ama cabinet offer ki ti le hi ki offer ai le ka in ki hal de ya ki cha na lo loi aki cha ke wang chu I tiong ka la de ti an la loi na kita chu hu mo wa hi le yen MLA ho chu aki tu da na united MLA da na ho chu na ta hi
abon wa po ke ga mu ta chula zalla ma ta mi pin su de ta lo hiu chula social boycott ro bolo social boycott bol wa chu kang po pi kang constituency a chu nyen chi ki beng ha bang hin cho to aku social media chu sei ngamang lo pi cho KNF ki cha na operational area ki cha pau ngamum ta lo pi cho kang po pi district so a chu koi ma cha in ma cha sei ngam ta lo pi chula lungdam lo phon do no ne ngam ta lo pi chula ichina bet sa chi pi ha mi ti a hi le thing noi su group ho in ama operational area chu supreme power na choi wa de bo hi ta chu ichita mang hi pi tia hung po do the ha mi ti le mi pi ngol bo li chu mi pi he lo ding da na ko yu chu he no chu mi pi hin ye ja chu constitution procedure tung ji ya chu resign ki bo lo le popular government na ngai chula manipur government na panai le manipur integrity chu kasu ke lo ding hi ki na hi chula ai the ya hi le kingol bol na pa hi reality face o hi tai dunia hi mi pi no ki het no vin reality and face to chulam hong bipartite he ti wa on goal ki khomwa zo se wa tripartite da kai wa manipur integrity za we ti le cha za sai ja kila do thei lo ja ke koi ham he ti wa negotiated political settlement chu akit pang phut no wa hi chu mai chang ne wa hong kin ngeu chula ya ju manipur chu su ke de ti wa ile chun hita chu ke the hi island negotiated political settlement na su ke the hi island chun vet diu ta chula su group leader ong ka hi pon violent him le thal dok nong ken ka ta san pon na manipur ke diong ka ta san lo hin amo chun allo ki bol ta win te bol nom ki demand ta win te let them negotiate mi pi hi weapon ai man cha daw hen mi pi hi ki sial nai man cha daw hen mi pi hi tools ai man cha daw hen na mi pi hi freedom fundamental rights Indian citizen hi na nei pau right to vote right to life right to freedom ki ti ho hi iman thei du hi poi mo cho tamon cho hi ai man chau hi na chi ka dei lo thu hin tu a event le SOO UPFK no hi a political settlement hi event na hi le SOO ki chai ji cho na sai chai ta tu lam avela discuss a hi ol ekipat ai ki pan kit ji na chai no umlo this is cycle so ekipat ai ki nun chu ki pan kit chu ki ta vela ki vela hi ji chun the thing the SOO hi manipur su ke lo di hi jen su ke din de wai le SOO hi a brigade bolivin hi chu kapan na he ke ithi ko a mi tam ta in funeral service attend a boarding hall ka hi lo pi cho na as a Christian ka thi ni ting le chun ban ga ma ka pha chi ding kadam sunga yong chu iti ka thi ding ham na naw ka thi thei chu na any kind of na plane accident naw ka thi thei chopper accident naw ka thi thei by road accident naw ka thi thei ka het lo pi chu thi ding chu ka ki chat lo pi chu a hi wanga hikta mi hem ke bol na ki ti hi 30-40 years wa thingoi ku ki mi na an do mo wa ei ni ho chung bo wa chu chula ei ho chung bo la thingoi ho chung MLA yong hi ding pathin thu pastor yong hi ding holam kai yong hi ding contractor yong hi ding ma jo si hi ding tiu chu I ti thei ding wong beam hi round izat ham KB izat ham JCB izat ham Proclaim izat ham lengoi NLD plywood factory hi cha hi thingoi hon na to ta cho gam la na mi cha cho de lu bo chlem Proclaim na JCB du da tia na to cho hi ta ti nam na ti to ding hi cha contractor ro bol di bo chula si ti thing ro ni bol go tong nei lo cha ga ho ding na BPL ho ding an chang e piu chula I mu lo piu chula I complain ngam lo piu chula cho chi complain ngam thing ngai chula cho ta bang fundamental right chi om ngai je cho ka sei nom chu ka thi ding hi ke yo thing noi ko man e back boy ai ba thu di chu ka sei ja ka thi yong le thu di ki ti chu ati hi yeng tho di ko man ai im di pon thu di a thi ding ki chat lo ding ai ta I pan hom pa ting ne chun hu ha ding wa hi chen si dei lo piu wa si sai ki wa win of chance ti wa a chance ding no lo piu hi lai ho we are convenient now with this system pinem cha hi kampo pilang besa hi na kampo pi KNF president Pazino in KNF hi na ma hi ka sai nom chu I thing noi mi ho hi operational area mo le mo ki ho mo wa hi cha chu vai po wa khat le khat ki touch to pi lo hi na KNF chung mother of insurgent group hi wa nga so champura thu nei lo chu chandela thu nei lo chu saikula thu nei lo chu operational area ha na wa chu supreme hi yeng cho mo chu ale tu a kampo pilang ho thil bol ka vet le strategic move chu strategic move hi ka ti na pa chu I phamiti le MLA ki resign lo le government na chu pandi ki chu ke de yong chu resign ding hi ai le chun apang ta poi ti ne koi ma ne touch thei lo ta
ale kampo pichu KNF stronghold here kingam muwa bol jo kingam muwa ka gamsunga ko in ipitu nei theding ham kon si ka bol hi adi a hi tiu jo ale hi jo kaga justify nom chi ham iti le MLA hi jo wa chu BJP hi jo wa chu azaw lo wa hi party thung lo hi tiu ta jo party deputy CM na penge ki pi chu deputy CM chu ima chai lo pi chu a title chu hi wa nga chu balanceable jo naga khat man naga khat ei pele balanceable jo piniam cha chung kuki te chu kuki hi na chu kuki ho chu pistok sa han pu yu thei ham kuki MP KZC chu ai lo le mai thei ho to negotiation tam sa an pu ding ham manipur ke lo wa SO leader ho chi chan ya negotiate bo pi ding ham solution tinga ale gavet kit ding khat chu amo chun kampu pi totally isolated ni chu ale surrounded by naga si chu ale to ayo ban aneu em khat asif gu no vai le ren ten boy na simo khat lang gari thai thei talo problem affairs you UNC to kaino ai khat level la chu pi ha kin pi level la understanding asimo yong le khachom di lo ale another front ai gal khat ni naga ton hon kin le abon wa hi ti bo kang wa yang hung jam du ki deu ta cho ki te zalen kama chu ene mele so chu unitedly kilung to ta hung khom wa very recently ayo chu January 13 14 a chu lung thu ti wa gotia meeting ane wa chu unitedly fighting a ung khom ya achai na decision na khom thei lo wa hung ki split pau chu ni khat nai le pi nem cha yong chu ku ki te traitor hi ku ki te ju das is karot hei ti the das is karot thei thei lo chu pi nem cha chu ku ki pom chula KZC a pang chula ku kin pi a pang chula aina ku kin pi Manipur hong UNC to ato khom sa thei chula she is very much cookie na chichi ai le ka be sa chu ka sei nom chu ama chu cookie na sa ta ki pi wa nga chu cookie cho betray ta chu cookie people's aspiration chu government na chu ga zaw ta chu ne loading ta chu ga ne kha ta chu ale pinem cha yong chun ki het ngai chu la lam kai te ho ai thei lo ai tai ka din mai het thi mo ngai ama kampo pi se represent na ki gela KNF se represent na ki gela di lo di chula nampung pi nam ki team chula KNF chu mother of insurgent group hi chula amo mother of insurgent group ho pen chun hita chu decision an la wa le ni pi chu kap di ta chula ni pi chu akap ong koi mo poi apun hong koi mo poi lam kai ho ki chet na hi jing na game abol thei papa hangsan papa bo ngam papa ki chet na dan chun om jing ni ji chun thudi thuta gamsung ki wai hom dan hi ve ong tin thudi thuta hangsan tan cho ye tin pati han lang hi le ilung mong nge ke tu ni a hi cho hi kanam mu ki ti le ki wai pu dan hi decision hi thi la ko na involve pa six schedule be mu te ding separate administration yani ki pancho SA ti hi 2023 jawa ki pan hi lo pi cho 2015 lang a hi cho to am to lo PTS get all defense bu hin you say len hin zeniu wa kan ki ho wa chai na am hon ma zo si movement na ki lead di uthi wa ko lo ba ko na chu boy nong ki pana icha ko na chu nam ki ti ken kata san lo SO group ki thoi ya tu cho SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu to champura ka hung lo ya chu hang san tai ni le lo chan ding yo na ko poi tu di chu ta te ben ka se ngai Manipur ke lo ding a soi ka yu hi SO group hon ya chu ni pi ko ma